Pozivam sve pratioce Slobodnog univerziteta Srbije na jedno posebno predavanje. Vrlo često postavljate suštinsko pitanje, najvažnije pitanje, jer osjećate da je istina sakrivena iza 7 velova. I jest, ali ne dobijate prave odgovore. Mnoge stvari će vam zvučati šokantno i potpuno neverovatno, ali se nadam da ćete o svemu dobro razmisliti ili sami preduzeti istraživanja, ako smete da se suočite sa potpuno novom slikom sveta. Zato savjetujem onima koji veruju da je zvanična istorija uglavnom istinita. Savjetujem da ne dolaze na predavanje, jer se zaista neće prijatno osjećati. Ali su dobrodošli svi koji su otvorenog uma i koji nisu čvrsto vezani za najviše svoje stečeno znanje. Naravno, koji nisu vezani ni za rasu, ni za svoju naciju, ni za svoju kulturnu tradiciju, ni za svoju veru, ali iznad svega za ono što su naučeni. Kao nastavak veoma posjećenog predavanja od pre nekoliko godina, istina skrivena pred našim očima, ovo je jedan od najznačajnijih sadržaja ciklusa Restauratio Magna. Goran će prvi put javno objasniti jedan od najznačajnijih programa u istoriji, takozvani Veliki reset. Ko je, kada, kako i zašto sproveo veliko istorijsko reprogramiranje čovečanstva. Predavanje će biti održano u Beogradu 1. oktobra u 18 časova u Centru za kulturu Čukarica. Istinu ćemo naći tamo gde smo se najmanje nadali. Vidimo se.